Tucoka siasa ati mbunge wa Tharaka DP Muragara nethete wache ko wata mbaru itua rya rais Uhuru Kenyatta kwa bele senator wa county ya Tharaka nithi Kithure Kindiki kirite wake munene wa speaker Muragara ndiwe Kenyatta atugera kwa bele kuri kamiti cia mbunge na ko wategera kwa ria uma kaite no kau senator nende urawe thirite speaker wa mbunge ya senate nethirite itumirie kanya ka munene wa speaker na kude baraba kwenda kuredetiki kuthabetwa maethira betuma nende bile bikwendekana kiri kitike kuyukitike munene wa speaker na kuwa bethira bakithia ta mawatho yakithurana kiu Paul Wakabithi ena nteto nkoloki ikirendio ngache kurugoria murandi wa roje urakumenyekana tatu nyaiga kurungu ta project na roje roro tuthiete gukundia antu baga kurungu location yonde na tunyai location igetigagiria guntu kumwe nonte ti ukinya na aranka ndakini ikinya kubina nkarini kwa antu almost ngiri 10 bakanywa royoro bakagunika iru inyankeruki ya ngiri 10 kuringa bo bari members na bora bathiete gukunda royoro kari na aramu bunge wa Tharaka Gitongwa Muragara meneretie anene kuruta Ruto gikongoroni kia deputy speaker kiri mbunge ya siniti kwa sinite wa kaunti ya Tharaka nithi Professor Kithure egwa Kindiki na ndwere njubilie nene muno no kuona antu bamumba kurutu babange na njirite mbega ituroni deputy speaker wa senate akiruto Professor Kithure Kindiki mantu matiake ni Tharaka muno na kuga bota ntongoresi antere ino imetho mbonera matu mbigidua tiutoriuga ibarute bwera buba kwenda bakemenya kana tigere mianka yiri na ituthiete chiachani na twathi chiachani mwananchi mtukufu no akamwa no goka atongoria Kenya yetu ni tio tuthuretwe nantu ni nthuretwe nantu ba Tharaka Professor Kithure Kindiki athuretwe nantu ba Tharaka nithi na kia kirone kurutera antu wera baba akuthurire baba agutumire bibi ingi katwaigiritwo kwa igiro tukinya mbunge na ora taigire nwende kuruta na kana akaruta ini tigitia turuta wera tukameruta bwega muno no toro mwanka tunenkere antu betu services ira bakwenda ikagitani wa Muragara theretie wego tiebwa gukuthuka bunka kariba Tharaka gwigwe iba kuwata maendeleo the Committee on Justice and Legal Affairs na Committee on Delegated Legislation iruche sheria chionde na kutina thina ndanenkerwe icho bakenda kuthukira bathuki twakinya guo matokirima matitha na nkaro benda kuthukia no bathukie wewe batikwenda kuthukia bambire Gitongo Muragara no thi na mbere kuruta wira ni unkathi kuruta wira no ntugutio ntondo thete buthuku kiri kiuria wegwa mpatho inu ikarigiria maendeleo mathirikari nene kuninto antere ino Gitongana tariritie tire murandi no umwe no motakiya Tharaka no nto mirandi itinintawa na chiacha mirandi itinintawa na njire tagiri kunintwa neo na tore ogo kuthetera Tharaka murandi no mokathata kurutwa ogo ukaigwa tore kuto kethata muno no nto Tharaka tanto babange Kenya ibara ya gogoti na mirandi no tika kwe muntu nintete na mbecha chiake no goti bora turuta Kenya na ibuthe metone kwa mirandi miega ugu gutie mirandi takiya Tharaka mirandi kaya kawaida mwanka kagita getu kathire igwarira kuri kwirigirwa kuringwa tariki ciri mweri wa 6 kimya tukuwata ere ntugo ya Jumaine cia guswa uragakarira gikongoro kia deputy speaker kiri mbunge ya senate kiripotera Weru TV kuma Tharaka mbita wa Paul Wakabithi.